wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus pengasuh musalla Nurul Fatah, Selerana Semulja Kiai Supandi beserta seteja keluarga besar Repon. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, secara khusus Bapak Kepala Tisa Bila Pororaba beserta seteja aparatur Repon, yang terhormat segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka peringatan turunnya Al-Quran wa tabanuzulil Quran di Musalla Nurul Fatah Gak Dinto. Semulja seteja wali santreh, seteja undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalaban talafuz alhamdulillahi rabbil alamin, masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La'allah minabining dalam Al-Quran akati la'allakum tuflihun kak dinto tahakkukil wuku pasti. Jadi benih berharap, tapi pasti. Jadi fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingati bin ngapi ala Allah, dak nikmat-nikmat Allah la'allakum tuflihun. Pasti sambian mun ingat kan nikmat Allah pas sampai asyukur, pasti sambian jadi orang ontong. Kita terangaki benten gula kelu. Mengapa demikian? Karena kaulaban ajunan bin Nabi ikir peker nikmat secan akal gak ditoni keni remeh, tapi ketika gak dito elang dibutuhkan, gak dito ternyata sangat besar. Contoh beriin contoh biatan kaulah. Anapa menumun bukaan mapah nyaman melon. Kipon, bagus jawabnya. Lah, berarti beda bahasa bahwa nikmat itu baru terasa jika sudah lapar tiada. Ngapa dinar? Nikmat itu baru terasa jika sudah tiada. Orang nikah puru tahu kan nikmat sehat mun sakit. Orang nikah puru oning para rabu kan nikmat taki ngoda bila ampun sepo. Sepanika juga oning orang nikah pakal oning akan nikmat tak kenyang bila ampun lah lapar. Jadi jangan akal panikan nalikan ki bulan sabal ribarin sabal sampai Syakban reba. Cara yang lepas naring akal.
Jadi letak temu rasana tak ada nikmat sekali. Tapi bila lapar, baru apa? Maghrib tak iya jawab, tidak saya jawab. Ada saja jawab. Jawab apa? Saya orang jatlah lapar. Bener? Orang yang lapar. Ada saja jawab. Etin nama kita. Mak ceti radio, mun radio kan cetak wajib jawab. Tak kau tu jawab kan. Ada langsung, ada saja jawab. Malah kadang kancan nasi adan ningi masjid ningi musola guru. Guru tak jawab, iya perpan ngakan. Dari saking nikmat tak ada. Coba ambian paling ada boleh makan kan. Marina terawian, jeta apa nikmat. Nggak kibur lestari kiai, ai paling kocok cukup. Guru pun bah tepan buka gila. Mare. Gimana bah kaki buru guru mana? Saya paling akhir saya toraki dari kiai termasuk ke muslim ini kan bah bukaan ajur kong. Jadi pada masuk lagi ya para Arabu bahwa arkanut torik nih kan rukun-rukunnya torikoh kan itu pada empat. So akal lagi ya. Napa? Rukun torikoh mereka. Alju lapar. Eki. Wasahar tak tedung malam. Tak tedung malam. Beningi cok dah. Tak tidur malam ibadah maksudnya. Ini tak tidur malam. Oleh apa? Ketika nikah bila bahasa anu baik. Sedua pun nikah. Polan nikah mau dibahas jangan lancang dikit. Tak pati apa entah, tak pati anu punya pada empat arkanut torik. Rukun-rukun torikoh. Gula bahasa sedua nikah. Di antara sempat pun. Napa? Alju lapar, dua asahar. Tak tidur malam. Lapar mana kebaca arkanut torik. Jadi mun orang jat masuk atau rikot. Torikot pakai jat alaksana agi wiritan ongku terotu dia depak Allah jat apa tu cecenya punya aja. Pada benar bel jan, beni bel tet, bel gurun. Bel saya kentongan, tong sesini kakak. Kurun sabun ulama, mon abel gak di sabara Arabu kosong itu dem, kerumunyin ranying, tong, tong, uning kejidur, itu lebih gurul pong, tuti mon ipetong, bung, 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 kan jadi kan? Coba ese dalam posain, tarik bahmunyi. Nggih. Coba mbian wirid perpan kenyang. La ilaha illallah. Tapi mun guluman sambian di wirid perpan lapar. Santang. Illallah. Jadi tak punya deer. Sahar lemah-lem kan. Coba mbian tedung mun sambian korang tedung. Tedung sekejap kok sah. Jadi bagi kun tertib nih setengah jam, benih tertib setengah jam, tertib 10 menit atau 5 menit, gak jaga naguru, kok besar. Coba ingat makan ambian, pun kulaku, oh ya Allah, coba gula nelpon orang kulaku melarat siang kah, ngedek kabeh ngara. Mun bilan kan, mun nelpon, mun di pasaan kan, mun lemah. Kol 12 ni tak yangka, kol tong tak yangka. Makin yangka, kol 12 yangka, kol tong yangka. Lu marin sepu telpon. Dok secukup. Dukur buru melak. Telpon bah buru asampung. Oke. Jompok biasan mon tamu ini kan gulaku. Belum mari morok sepu tamu ibunya. Makin dan ada. Ada tamu. Belum ada morok santai makan alhamdulillah ada tamu itu kabeh ngara wala sene jujak makan namu tak kira beri apa kiye ban kiai
Wan, lanjut ki. Makin kini urusan kakana. Beda sejarah. Napa? Panjenengan makin oning jak mun Quran saya petoron banika. Etoronaki kan Nabi Muhammad. Tapi kagule ben sambian iwarisaki niki nikmat rajin. Mun kagule ben sambian Quran ini sangkolaki beni etoronaki. Mun dek kan Nabi Muhammad ipatoron. Saya kebutuh perjuangan setelah oleh ayat 2 ayat 3 ayat abid. Guluban sampean alhamdulillah tarka pasar oleh 30 juz. Nabi Muhammad saya oleh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa kali si ongke ke atas Gunung Hira, anu gua Hira, Jabal Nur. Engke. Gula libalian ke Mekah kita atau depan ke Jabal Nur. Mun kun tahu dari base engke. Kemun surah ongke kata ton tege. Seorang yang bos dari bawa pada bantelko. Nabi Muhammad ini biasa kata. Nih keseterah oleh Iqra. Ki lain misal solatil jaros. Pada ban munye nebel sampai telah ni kadang-kadang na berakhir. Pas ki ikelu ban malaikat dalam bentuk asli. Berat. Mungkin ban ambiang terlalu jus. Apa tak nikmat? Nikmat. Gampang tak gampang? Sip. Dari gampang tak baca. Dari gampang tak baca. Engki, gimana hanya beberapa begitu loh. Sejak istiqomah. Sehingga mau dari lambok kento, fastabiqul khairat kak dito, al musabaqah fil khairat kak dito, dimin kento minabi pasaan, cungnya benyaan hatam Quran. Imam Malik bin Anas bin Malik, sekoja Imam Maliki sekoro. Madhab Maliki, Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Ni kemun bahasaan tak morok. Totop. Karena dia bulan Quran. Jadi Quran gak disaja pun langsung pak. Yang siang hatam sekalian, malam hatam sekalian. Jadi sehari semalam hatam dukan deh. Mun bahasa na isi tolomodo berarti hatam sebidak kali. Mun bian kan sehari oleh jus, telur jus. Terutama mun maghrib kan oleh telur jus biar. Jus marjan. Jus Milo. Ambian ngocak, berarti Quran ning mau berak tinggi petoron. Wah, mak berdoa. Embian makle tadi orang sih bisa mengambil pelajaran. Kan sedikit nih. Kepon Quran bisa mengambil pelajaran ke muslim. Oke, terus membahas atau mata. Maaf. Seporan. Salah. Membahas atau kartina. Peringatan dari kamu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kan sedikit kan? Tadhkirah, peringatan. Munda to kartin peringatan di kamar. Tore, bismillah, diterangake wiku. Embian make tak to kartena Quran baca. Sallai baca di budina lemes aten. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil alam. Alhamdulillah. Korla nyawat bentuk. Mari beliana segampangan. Wa yashfi sudura qaumim mukminin. Benin alamin. Baca lebur ke alamin begitu. Mana? Jangan suruh baca Quran ini sampai tas kepok. Sotok tekos menurut. Wes, wanita kaki. Quran ini kayak tambahna Sep, ya, ini alamin.
Wes kita teh baca penampian Quran. Coba sampean sehari oleh sejus berarti pun 30 hari oleh hatam terus saya baca. Keruan jangan make tak tahu kartena. Pas kiai sebeda penik kepah morok sambian ngak main ngak kuru iterema. Paham? Pah nerema tenambian tak nyangkuan gara-gara napa? Pelemes atena. Bi Al-Qur'an saya dulu baca ban sampean. Jelas. Beda setong penelitian mun andi anak nakalnya. Mun di anak nakalnya. Suruh becek di Quran. Kak, dak remaja. Saya gocak becek di Quran. Kento je pun suruh apa dong suruh darusan mun dari benar. Kudu dibudin mah lemes saatnya nih. Mangkan beda istilah muraqabah. Mun dicopok beda istilah muraqabah. Napa mau? Ada apa mah pukul-pukul. Beda istilah muraqabah. Muraqabah ni sini kan. Mau dicopok duhur. Ben mari duhur. Quran sajus ka saya pada ben Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim deh maca areng bareng. Mau dicopok benian benikun Yasin. Ben are saj terus laku juz 2, juz 3, juz 4, juz 5. Jadi ben 30 are sakapina santri hatam sekalian. Ibaca bareng. Ya ada pada semimpin pada persis ben tahlil dan mun bedeng maca Yasin dulu. Muraqabah. Jadi guru elebat di ban Quran. Elebat di ban Quran jon seken. Romana jon koko. Kula naku hadis kasah. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Nikah dari jauh nih, jauh dari nikah dari kantor nikah. Kerungan terus ke apa? Mangkan lamba Sayyidina Ibnu Abbas ini doakin. Kita kuda dan apa sini? Ben Nabi Muhammad. Napa? Tore noro edan gula. Ana nembian baca ideki. Allahumma syuh. Shin. Allahumma syuh. Jaufahu ilman wa hikmatan. Berma? Wa hikmatan. Kok mulai malam mengisiding bila pura bawah kena bunton menurut. Ayo, Allahumma syuh jaufahu ilman wa hikmatan. Baca. Jaufahu. Right? Ladat celetat. Allah. Bilang nama boleh. Remon lah kenyang. Allahumma syuh jaufahu ilman wa hikmatan. Allahumma syuh jaufahu ilman wa hikmatan. Sayyidina Ibnu Abbas ada bu kok ini nang sumono ne kuntu wela mare ini kayak gitu. Nabi Muhammad nalikan neku di kantor najan deden nih kita ku sareng Nabi Muhammad tembus ke kantor tambuk kikri panuro cendep ini mukjizat kayak tanding roniro membian saya neku sek mak besen nih kan tembus ke tambuk kikri lah jadi kok pas iba cairi ya Allahumma syuh jaufahu ilman sip keng tina jak baoba gini kan ngalak tabarruk dari bacaan paham gi mbian mage bini anan la toraki gini kan bah can mon bini man meniha ge angkep insan iyalah ngalak barokan duan nabi jak wa matu ngoba ditekuk deki anan grubo dadana ataupun mon mangkada sekolah antara ke guru seding Allahumma syuh jaufahu ilman lah wis marelah
kelangkong. Hari kemarin san lamule bang ngocak. Apa lah jang? Acorak bade syuk. Man, terang lagi. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Saungkuna orang si jauh fawqa dito lubang tembus. Ini kan kerungan lubang tembus sampai depan kantor. Mangkana ni ka lubang tembus ni kamu ni pasuin aing mun pasaan bet si masuk ke kantor. Si katabuk ni kan. Jauh ni kan katabuk ni kan. Betan. Ni kan buri tanah kong cerita berjim yang kiyo terutama mbian mon akela nekani hajat bede isongai kan tonjuk roda ini akan tok bro kudu senga ngas tete aing tak kok masuk eki ngas tete atau kelenon seporan tak kok becim mbian nekani hajat perpaan seke iya sekelam kan nampo ngomor ngomong pah masuk lagu nyaman pada barang luar lah masuk pada ban kerak nukhoma mun lah keluar coba aki jagi gulu wis ki mun ulama sepinten nikah kopeng beda ulama sada bu kopeng itu beda selaput jadi beda selaput tepes saya tak kira masuk ke kantor jadi beda ulama saya ada bu mun ke pasuan aing tak betal beda saya ada bu ngak kenikah kek beda saya ada bu pun ten betal pola nikah tembus ka kayak gitu ngerti ki bu ki ya nah jauh nah orang sekantor napa nikah tak ke pasuan Quran sekarang nikah pada ben Roma Rebu keningan kui nama punten jadi mon orang panika tak semak ke Quran make tengkana salbut dah mon terus edapain Quran jadi jauh edapain Quran insyaallah romana jan koko sandejan koko gaga insyaallah make akhlak auba tereh Ulaban sambian lah bukti yakin. Anak-anak kini kampung lah jaga sambian untuk pembaca Quran. Insya Allah Allah tengkan. Lah kini ke seekocak sekulaban sambian ni kemakilah tak tahu ke esena Quran kayak gini macam mana loh. Ate ni kalau lemes cak saking ibalai orang bahawang go oinki. King tapi di kamun di Fahiyya kal hijara au asyaddu qaswa pada ban bato mon parlo ka into saraan ban bato lebih padas ban bato ser se malakna cak mun iman ai mun balai malakna bener ibalai pangoca du tawapa ka nang ra jadi bah orang bah yang tada reng tahu guna ban tibi se tahu padahal para Arabu kullama masdada ilmi isdada jahli kota bunun. Kok sanla tambah tang ilmu ko aroma sejan putu beni bah aroma sejan benter. Kebanyakan orang mun aroma sejan benter kur berarti perpaan putu. Mun aroma sabak ni ke putu berarti perpaan di el. Derma. Masuk ngambian ngaji pak ngaji keng lapakun makai lagi dingkap berjak mun ngaji len pasah sekalian pada ben ngaji sibuk kali malam mengaji makin ngaji laku pada pengajian ngaji boleh anak mama ngaji tak tobuk cak abak aroma sejen putu beni pas tong bitong kok berarti mun ngaji sekalian berarti pada ben ngaji sibuk kali kan berarti 2 tahun 10 bulan. Jadi kok 2 tahun 10 bulan kok istirahat tak ngaji ya. Jangan kok landi simpenan. Kira-kira nebang gini kan. Polami aduk buduk. Niki kan? Apaan? Alhamdulillah malam makin guluban panjenengan memperingati nuzulil Quran minangka rasa syukur kita kepada Allah. Kita diberi Al-Qur'an. Apaan? Sera orang si atorok Quran kentu telok saya bekali paring aki. Tong tak ndik rasa takok ben tak ndik rasa susah.
Dua, tak kira posang odikna. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya dalam ayat selain faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Tak kira posang, tak kira celaka. Empat bukan. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tandi khauf, tandi huzn, tandi susah. Tandi takut, tandi susah. Fala yadillu tak kira posa, wala yashqa tak kira celaka. Empat kortoro Quran. Bekali paring aki kemudian. Napa saya tak takut tak susah? Rep makin rezeki ni pelancar mbak. Baca cek amin bu. Ajari le jaminan, amin nama dodok. Aku nembian mon maca lancar rezeki. Ong kuan cek rajo na barokah kan Quran ni. Rajo. Jadi coba ambian pengyumpeng kanak-kanak saya ngaji kalangker guru. Coba oti aki ben malam Jumat mun tak ngaji, ben malam napas nikah ambian le abri kering guring ka masjid ke musala Nurul Fatah. Ya cong. Oti aki rezeki ambian. Tak bah cengang. Peker deh. Ring guring ya peker. Allahu Akbar. Kan ring guring ya peker. Mun paham bekraja ring guring. Entek lu. Ambian ni ka becik ketunya balebur ketunya. Mun lebur mata isam dia ke akhirat. Can lebur. Mun lebur kan teroi ke polong aman. Mage mate ku laku teroi ke polong ka. Ku laku ning akhirat teroi ke polong, betul? Mun teroi ke polong ada kesedak aja ke polong tedu. Mun tay kesedak ben sampeyan ke polong tedu teti napa? Teti repuna nak foto. Puna kanjeng Nabi gerua, napa saya kesedekah sambian, kini ketunyan sambian, napa saya tidak sambian, kini ketunyan anan sambian. Kan langsung ibahas benanan. Singaro motor BBK bintang nyamar. Langsung tang nyamar. Tapi mau nikah sedekah ban sambian, dua jamin apa? Setong tunyan bakal meropuk ning akhirat sambian iya mbak. Dua nak foto ni pelancar rezeki ni jamin ben Allah. Empon na bukti akhir. Ambian ni ka tanaw semoran. Ingi? Sanika. Ngebiakin biar sedekah. Kependidikan, ke pesantren biar ngebiakin sedekah. Bodoh napop kebutuhan orang sedekah. Bamian bangun. Binin bangun. Anak anpeker. Kan sini kan biasa. Anak anpeker. Banjat dari kubetel. Sambian ni keanan ku laku. Bekal iara akin ben Allah. Itu tuakin. Diarahkan nih ngone bah oleh cucu secek saya na halaka saya bah orang ngecek kandik na. Ampun bukti akin. Jadi ngemian geng si amulan na saya takut. Iya mau nih mau ninja. Duh, bu. Ongku dalam ngetek dengan sudokai kapiakin ternyata ngetek boleh negeri luar biasa ngetek sampai dengan kadang tuh buk melo ning akhirat nak boleh senejek rajin iki kata ngetek nak foto iba gampang sekolah na biaya iba gampang benar tuh bukan nembiang ya sesuai dengan kemampuan masing ya mundang kuring lagi letela apa stres sembian hibur ya gulun ngujadang kuring lebah cengang halo
tanah posakan gedang. Aro, cek bakirin du bakul. Ya lo tahu rayu. Mendak ibalai kanda tanda le jai. Oke. Masya Allah. Makanya ini kebanyak sih cerita-cerita tentang keajaiban. Keajaiban sedekah itu sangat banyak keajaiban itu. Tapi kuliban sampean kadang makin kon ngidingakin iya ruah. Monengkok abakirikan hukuma Allah kan itu hanya tertentu iparingaki ke setong orang jamin Allah. Jangan guru semuanya. Jangan kui jamak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kepi jadi berarti. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya rumah bengkak ada ya kena min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ayo lebih kesedekah dari tang rezeki jadi sebagian jadi sedekah ki sebagian kepi ayo kepi berarti kan kepi kiai ayo sedekah sebenarnya kiai ayo sedekah pejabat sedekah rakyat sedekah ayo sedekah minggu beli ayat ti ahadakumul mautuh sebelum datang ke salah satu orang kepi jadi mate sana mate fayakulah pakuk laku lebih kopur bah ngocak watan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuh Gusti, mata yundur sekejap aki. Maipa mati bangken. Undur Gusti sekejap aki. Kor yundur sekejap aki. Fa asaddaqa abdina sadaqah. Wa akun minas sholihin. Beni akun FB dia. Wa akun ban badatan kaula minas sholihin. Aduh. Minas sholihin termasuk orang artinya sini kan kor tunda sekejap aki abdina. Kor tunda sekejap aki abdina sedekah. Mata palaku terus tiring bakul. Tak bisa lagi. Tak bisa. Jagawan malaikat dak maaf jalanan ya pahne teh kerepek je malaikat enggak kerepek ong saya tetel marah aku minta mic lain ke mak deso Tetiban malaikat jaga tetimak teban malaikat iku keku dah maaf jak keluar mereka izin jak kikir kang kojan gini buk kikir wawan ini ngabos kang koban leso kebidian dasar kangko asalan gule Ule kuna pidato, masa pagi aja agak son. Teti para Rabu si badan gula mulja akhir. Hona nanya. Bersepenting buka terai belah, bon. Kak dito dan gula ban, sip, lah rokok lah kak. Geker, rokok lah. Wede ke rokok. Montanda pate. Wes
Jadi kan dong, abali boleh ke kama aku luban sampean je tak bisa abali boleh. Tak bisa abali boleh. Untuk pun ke sawi lamba, anak apa orang mate, mata alam keluar. Pernah. Ke sawi lamba jebu pernah. 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 Bukti ni je pernah tak abali boleh. Abali lah. Mian wah lakin subuh ngomor, wah beli, beras le, wah, lah, desa, tidak kau makai tak kecintai ban jadi, pun kisah taruh man lah den jadi, cinta kan, desa, bahasa beli, jangan ngoceh I love you ya, buminyan lah. Pun makanya sambian si umi lagi ibadah makan kelenon segi umi lagi ibadah mbok lagi ibadah mentah to umi mbon segi ibadah bapan segi ibadah latinin pas sepak pentai dua benare benare bok tu aki gula lagi bok gi benare entarim pun bok tu aki gula lagi dedika anak apa tua nembo masya Allah luar biasa kula lambak mon ki mbok ibadah jember gula mau nanti masalah kun nelpon apa jong ke teleponan roa ke menit telepon kada kan ke telepon apa net wartel wala mbak wartel lo net ranying salah halo apa jong sabung tua nak Arab nak abdina di masalah mungkin nah penja selamat kokot seni kene enja selamat deh pada ben isunting ni Robion seger ba tangi tek sakande enja selamat deh mbok ni kun ada busa di ketembus laksu tak usah kan mon mak gawe tereng ki ila hadrat iki Abjene paten orang ge la hadratin Nabi Muhammad. Tuh cetak kan tuh. Tua ayo, Pak. So. Pon, buru, Pak. Ya selamat ya lebur. Beni soro adep buru lagi. Ya selamat. Pun lamba ada pun bagula. Bagula ini nyaman Abdul Ghani, acine cite Abci Abdul Rahim. Ni kemudian pernah habis ke ketua pote, ketuan huri tua pote sampang. Engki, ketuan huri. Kali tu dia pun. Timin berpan aja habis ke guys. Sebenar orang kita bengoreng jadi paten orang. Ni kagak sekarang pakai teman huri tua pote bah moncutan macam mana? Moncut apa? Daun ya dan daun ya sampai adepi selamat daun dulu ya selamat makan jawa ngalah daun ban seromban pakai daun mimpa kayak gini kejan ki buru kan pon ya pon selamat pon kasah buru buru selamat mau nembuk mau nembuk mbianan di masalah lebakan lar pon sekeroyo mbian rek bapolo mbon bangun cak enjak jong tak kira berapa selamat nak selamat enjak tak kira berapa selamat lah jeri jak rembah patapar cajem dia selamat parni ingki mon nya selamat deh wah mon kunya magini ka apalah arti sebuah nama ya bedanya meribut ada apa ya ribut ada apa benernya masalah mati tangkap selamat cong kayak mau nampak apa tak apa teh anu mah iya kok bang iya roki beda anu ki kadang ki beda dung tetandung kayak mau nembok selamat nak selamat njak sukses becong mangkana membian mon anan magela perpan bucok meler keruah meler ibadai tanda sakande ngenemis kru
pada benar aing sabak ka minyak ngelebis tinggal magi sini ka pasto bagus pak makai berpan dia cuban bucok pasto bagus bentar teti rengontong nak bentar teti orang muljana senika menolong sih makai lemeler ledu aki sini lah ni ka ku laku auba salah auba masya Allah kadung teti nyalep kesalahan oh jabang udah kibut minta bebelah bagi cetak gitu terus ngelele patah berani ngelele orang kuda ini kormen mun gun ngonya sini kan wendanan korjak sampai benterano saya ngambui aca ana namian tertetireng mul jabana tertetireng fokus benar mbian mun tak tidur anan guru nyiksa mun malam karena ding tuh alhamdulillah nak benternya biar rezeki laku pola bentak tidur dalam malam dai pandela tak milu bagian ya melakok keng ngening hari sana ngening ngku ya sandi yuban makin tanya boy bang mentan di arisan makin padahal kata jadi tanya ki kang kok cak mon bini sandi itu tadi aja kening arisan mun taking dinoreng je kejo iman lam yazra lam yahsud sapa orang setanam men tak kere panen mun taking dinoreng je area Sengak nih kan anak saya sekolah si munduk nih tak langkong nih kan nih pembiar petek gitu terus hoki benjong aku dong tertetiring gogok benjong tertetiring untung ban tertetiring becer ban tertetiring mulja ban nak sini pokoknya apa itu bagus kapi tertetiring soki benjong mon pas soki kapi nih pas sampai tertetiring mulja ahlak bagus tidak mah kita ada tigiai baca tigiai kapi kam pesantren mungkin lah melu kesakoni apa pakai bodoh kiai anyar boleh ada pak bagian beri pabrik entah apa tidak ngandung setia tangki ngocak orang singset ku apa tak komi beton melar ku apa oke tinggal kon satu aki gue pakai nengi jopo pakai santren tante dua aki itu tiga ayu ini papa aku mau pesantren kapi aku mau pondok kapi aku mau pesantren gamak apa tan be gue ter itu aki terpecah tetina apa terpecah jabon istilah Imam Syafi'i guru teti orang si muflih bani muslih muflih kalimat itu nih walakin man talaba hadzal ilma bi dhillatin nafsi wa dhikil aishi wa khidmatil ulama aflah akan tetapi orang yang mencari ilmu agama ini dengan cara dhillatin nafsi dia itu tidak membawa status sosial maki potran dia tak sambil orang ai pakai wadhikil aishi melas ningi pondok wa khidmatil ulama bengabdi ka ulama aflah bejer kana gini kan tapi la yufliha man talaba hadzal ilma bi izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyati tak kira untung tak kira bejer orang baneka santri baneka minapi baki binyambi status sosial pas ki ningi pondok tanda melas jadi ni pondok pacet kotu melas oke temu koreng deh guru setempel nak kena pondok guru mula temu koreng di nana guru berarti setempel guru dari santri temu koreng nggak mana napa muncan dokter spesialis kulit orang ini saya bawa koreng saya bawa tel guru rata-rata coba embian mon stres pekun getel jadi santri guru lain tak pernah kan mon sampai le pernah ada budi kan teja bawa koreng lu aing apa ada jedenge pekun
bener karena bakun apa mata temu koreng masih nyaranyar saya temu koreng jangan stres tuh mungkin pertama sempet dah budi oleh 2 tahun 3 tahun dah stres ada temu koreng mungkin tak pernah berharap bukan bola apa ajaran apa tentu temu koreng jangan tak tertekan psikisnya tidak tertekan tapi mun santri anyar apa mau temu koreng kan stres orang coba mian mun temu tergetel pora tak toman komat pambian mikir otak mun tak getel deh coba mun tak bertajam nir wah keluar harus berarti sopak rola dan sopak jangan keluar nir iki mak masuk akal jangan gula ini kan dokter spesialis kulit bini jangan gula tarik ngabai kulit dekian stres oke menganjak stres mangkan setuju penyakit mangkada dari pekeran mun pekeran ini ngenang tenangnya aman oke gero pangocak iya banjan gering ya iya gering di bang beri nah jakon ngan pelengan jakonnya 200 padahal jaran pelengan apa ban maki atrawe apa aja tak mangkat pelengan tak mau mangkat dah jebun ke Syarkowi nempan tak konjengan sakit tak mau enter benda jelas jak berpan ntar konjengan mati kan mati bagus kan iki yang aku lihat ini berpan morok nih bah mati mangken wow suara langsung ke petengan ya yang mau lemari wassalamualaikum jatuh tergilan ngomong yang mau berban ngani kau gula makan nih materi tak gula jadi dan mau orang kemarin atau mau sak dat deh ya kun lesosa sing ngonceng gitu kun aleng mah anak pak itu hari apa yang mungkin jadi mati nu mak mikir nada ya mati nu mak mikir nada ranjat yang tak bisa jaga boleh makin lah tahu penyebab aja napa lepas kun tak agar bisa jaga boleh mohon berpan ngani ke petengan apa boleh berpan morok makin bian mati berpan ngoci makin langsung sorkin mati ya enter ya maju mulai baik berapa sejam lah sekat kurang 10 menit lambur layu empon ni kembian ni ilmu punya yo mulai kelayu keng ben apa kuning ibur kok surah bentar mulai pada nyanyi rota ini mati keng lo suruh nyanyi melul oke baik lanjut terakhir namun 10 menit mau apa terakhir enggak dorong kelarang korang gue menembungakan lo kelarang korang lo ngakan boleh menteri tobuk tidak mandilik deh terakhir makmu dia gelam dan bes Quran dalam Quran nih kan secara spesifik ini kesebutnya bahas lakar sibuk polemik ring bolan banyak binian surat bedan nisa al-mujadilah beni mujadalah al-mujadilah orang bini yang sanggup berdebat cak nabi debat pastoron nyaman mujadilah surat al-mujadilah beni surat mujadilah ring bini saya ada debat pot ini kau kenapa maksudnya empian nikah korcek sepan yulan na boleh bini ani korcek sepan tahan napa sekiran deti kekurangan sampean niku laku ban Allah taala suruh masuk ke surga pas patabar ban Allah lala masuk dari di mak baik
sok masuk di mami ambian mangocang mak posang kemenyaman mon labang nomor 2 nomor 3 ambian kan ibri pelian mon ibri pelian kan sampean oleh ngok-nyongok waria nyaman masuk Pak syarat dan apa cak gue nempak sampean syarat berjaga-jaga selama bektok pas semakin nilakonin sehingga soptek aja beri lipen berde pun lagi punten berde kan itu berde baca ring gula pernah nindak ibri lipen hete kok padahal miran lipen so jadi mau tak berjaja ajudan tanya berde tanda iya mun sewatu wa sedengod ya sebagian bekas engkah berde boleh tak ibri lipen napa tangan nih mata apa sah tangan nih mata apa aja tangan nih congok wis mare jaga pasana mangken jaga telo ini yakin mun isoro lagi aja tang nyerotang ikan may pengayo kalau pai mage kok ikan may penga nyaman pengajian buk merempak ika bala cek memasukkan ring laki lain tak apa cocok berarti bener cek memasukkan ring laki tunya beri selake arobaki amanah cek ben surum benakin kecuali untuk kebutuhan keluar wes lah jadi kalimat muning dalam hadis dari macam idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidhatha nafsahu wa malahu. Jadi bila ada orang bini sholat dijaga selama waktu, pasan dijaga, taat ke selake, selama selake tak nyuruh maksi, sebini, sebenarnya pun bila selake tak ada nengi Roma jaga aban. Hafidhatha nafsaha wa ma lahu bantunya selake. Hafidhatha nafsaha wa ma lahu ban artana selake. Jadi hafidhatha ajaga ente hafidhat nafsaha wa ma lahu. Jadi hafidhat nafsaha wa ma lahu. In ghaba anha zawjuha hafidhat nafsaha wa ma lahu. Mun selake perpan gaib artinya keluar hafidhat nafsaha ajaga keaban sampai sok masuk anjak ku selingkuh wa malahu ban artana sela pon sok masuk ke surga kilalaha pas ku laku ijabuin ring bini gini udkhuli al jannata masuk ambian ring bini dek ke surga min ayyibabin syi'ti dari labang kak mabai pun dah masuk lemele angkep bazar jadi idza maaf shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha in ghaba anha zawjuha hafidhat nafsaha wa malahu wis kenikah ambian syarat takut kaki nikah taat ke selake selama tak mampu ke bala kuda kenjek lesona
Kula nyoro abahi kanak-kanak ki mele rokok nempian. Ya tore. Tau sam melaki rokok. Rokok bener. Koton balik ke elo kemarin. Lek kok ngalaki nasihat, tandi tanah. Enak kemungkinan Pak Kudi jalan ke nikah. Tandi soko sini ngalaki, nikah. Keng sila, keng sini kaki saya budi, boleh mana tora, belanja apa siapa? Yang belanja tak siapa? Dunda, rosoro. Jarang mon belanja sepak, rezeki sepak, pesai penyaman, sebini. Jak selaki makai tedung tak pati jaga. Beda tamu ya, beda lagi na. Saporan lagi istirahat. Eko, coba belanja tak apa sepak, mentai tempo. Beda tamu. Eko wer di soko naro, tamu. Kike kok siapa jawab pengalaman ya sehingga kegerikan gedang gini kan jadi mau belanja sepak pas sembian kaulian ala kau rumah bagi wanbian ini kali belanja anu dek belanja dek gula minta 200 keng beli rokok tak jaga aja paling gue dijaga bila apa aja siapa aja nggak Pak Mas Pak Mas, siapa aja nggak masih? Coba belanja ada. Benih emas, benih selaka, besar. Jadi belanja mas Pak. Karena mondeng bini ini kan semua orang nah. Saya keputo kenik kelangar. 2 ring bini ini saya keputo. Tore mau tambah jajan. Mbian setuju Pak. Kenapa? Peseben perhatian. Tak kok Pak. Kemudian mang aja ki muslim mi letaw mo. Are oleh neliti babaro yo. Polan banyak sekut kadang beda orang kecompo. Minta pesa gara-gara masalah dari 2 nih kan. Mun tak belanja kadang perhatian. Tuh make. Cok bulu ulang tahun. Are kotaan. Cak bulu ulang tahun make. Tinding HP gula bernikah si amunnya dari orang selamat ulang tahun. Lagi gula pada apa? Kini kata di masalah kini mun tebak orang kotaan ke rumah. Mapa tak ingat. Cak mun bilen tahu siapa ingat. Berarti berarti sesenik. Korang bereksa ya, letak sabar. Apa? Tuh tak one ngelai abdin. Atana abdin, narakora abdin, sonyo soen abdin. Iya, dari orang mon posang kan kadang di pengganda orang kan kepiba dan saya kebentar, so tak masuk akal loh yuk. Dia masa apa sosok napaan deh yuk. Soen abdin, anu abdin. Orang periksa, bakun tahun kiri-kiri, tak sabar ampun abdi. Orang belajar. Keng ni kamu bah 2 jalan, bapak ni jalan, belanja sepak ke sini perhatian sepak. Wow, kopi susu, telok. Boba. Beri es batu ya. Nyeresep kerok tetet. Eki perhatian. Jadi maksudnya perhatian guru sembi nyatanya akhir wawa. Mulai ngantang nyerotang pelengen gimbian. Pas sebini guru kadang mau ditanyai wah ngocak, mapurun naik.
Tanya aki sana. Tanya aki sana. Mak burun neng. Wah ngocah lagi ya cek buru enggak. Kan kadang berde bini ani wah ngocah. Duh mun koreng lain majek pelakah. Mamun kan kok ada apa itu? Berde kan? Oh berpaan deh. Coba mun koreng lain mana bentar aja ado semun kan kok majek nyengit tekate. Arab apa kok lain kebreng lain je. Masalah dan setepan di masalah gitu di masalah wah ngocah capok mun setiban dan binian capok mun setiban dan lagi apa kiai mak nyam ngaranyam ya Allah kingani kemudian odi ni kerja kalau serius laibun walahwun lahwun walaibun kanin main ini janganlah serius laku atau kar lemah lakor pon dah tu mau korpong koran tedung biasalah ke mangocak mak buru nemu kor selake ngocak jenis sebini mangocak ucap lah tua dua tak lem ngate selake wajan cuma locok tak boleh lah tua sekut pakai lupai Demi wang otak gelak roban apa tak apa ban apa tak apa matangga sepopo ban manis memanis deh jadi tamburu tamburuan mbak yang jatah tamburuan yang berasa kedua deng pedeng kau orang lah temu letak korpong koran lah ngadep pon lah berespon lah kan sini ni kau odi dah main-mainan coba mian main dong kadang le menang kadang le pengocok bodoh ni kita ni kau odi ni kamu mun terus serius apa urusan akhirat mun urusan akhirat apa serius mun urusan dunia ni apa mian ni kamu seorang ben malau pangocak keris pun sini keris padahal gini bet lebar dembian jadi keris tetapi jadi lebar tak usah kebaik jalan ke di budina jadi garis ampun janganlah serius gue laku garis buka gue buka gue laku apa kering petaning di dalam hantar kembian lek kok jadi kering lek kok tentar demen toreka kan beres mah lang lah garis alhamdulillah lan di dua jalan kada bisa ke budi bisa baru karena garisan je anom yan jauh serius aja kayak mau urusan akhirat pas serius mate pas serius dah ada mak kok aku mau paham mate pas serius urusan kok nyangu apa pas serius ya urusan sholat pas serius urusan puasa pas serius tersampurna atang pejang tersampurna atang puasa pas serius kayak mau urusan tuh jadi serius Allah lah sebuah laibun walahwun lahwun walaib sana apa Allah di'adzabu mata'ul gurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu jangan menipu mian senang itepo orang tapi mak sekut itepo dunia mian mak bah senang jadi dunia gak ditoar tak itu nepo dari mana peter-peter tepo gia make dunia dari mana si asal dunia kayak itu ngaja kagak nafsu betak pak bagi ke akhirat neng mah kecau ada kata man jamun tunya ni kapan Arabu tunya kayak itu sifat tak gitu dah rumah orang lain sih pasang penyengit tak contoh pamer ni kabur lebur na tunya ni mau ni ikabai pamer guru jangan tete biar numpak mobil mapan bah foto cerat aku sedang di sini aku sedang tetangga nasa sedang di sana kayak tabu ke sedang di sini makan nyaman baik padang aku sedang di sini saya sedang di sana tenggang nasi pakun tempe kun tahu moka Facebook mak bodidina sakit kini serle kata tangga
Masih sedang di sini roh. Keneser yang di sana. Meleta otang mata. Ampun tak usah. Kan gue tak tahu ngupload. Kamu gue teman ngupload saya konjangan di sini. Dan betul. Tak ngupload lagi. Kau jangan orang tu mata kare. Bujak kun konjangan ya upload pula tak tahu je, pula takut tak tahu pula bujak sekut konjangan kan deh iya loh. Niser kasih di sana. Kiri, gue tak tahu ngupload cuma yang, jambian sebelum ngupload. Sedang pengajian kemuslim. Mau boleh bentar, jadi konek YouTube jadi, yang YouTube maksa jadi. Mun gula kakak gini kan entar gini. Ya nyamanan tak ada apa. Mak letak perasaan ke di sana. Nungguan kan beda istilah. Nih dengakin. Bismillah. Nih kan. Wasta'inu bi qada'i hawaijikum bil kitman. Fa inna li kulli dhi nikmatin mahsuda. Embian nih kamu terus tak hajat san tak hajat totopen karena bangsa penoreng sandi nikmat pasti ketengki penoreng makin mata aja nih ketengki jadi patau laja sakasa Darma masuk. Jadi mian makin di mobil mapan, coba foto nih dalam di. Obat benar ya foto nih dalam mobil. Ini mobil saya mobil. Kasihan yang di sana setan di mobil. Di mobil pampang mana mas ini pakai foto ke picturat masuk ke Facebook. Allah nih seru kasih di sana. Seneka. Ada masuk akal. Biar pakai beda restoran kecuali yang tak foto kan kadang beda orang foto tak foto silakan tahu sudah lepas ngakan beda dari ngoning lepas rostoros keruam yang menjadi foto ini lain benar mak pengakan kata jadi dan mau ngakan jadi foto ngakan tanang kanan mak ngakan tanang kacer jangan ngakui kamera depan loh. Guru mau ngakui kamera depan, guru makin ngakui tenang kanan, keluar kacir. Kamera depan ria. Mau nembian semoto gula berpangakan tenang kanan, padang kanan. Kayak ngakui kamera depan, kacir. Yo, iya upload ke Facebook. Saya upload ke Facebook bangun. Ngacir jadi. Benih ngacir ngakui kamera. Padan ban gula nih, ini ngaki, nih Bismillah, mbian ning kantor, gula ning kantor, mbian nulis 6, coba tulis 6, seret, nulis 6, mun kembian padang apa? 6, jambian saya nulis, hari mun nang kok sero terus ini aja tak sabu, mbian saya nulis 6. Karena mbian saya nulis 6 berarti mbian mun kan mbian padang gula ning kantor sangat medeteng gula mbian gula medeteng sangat nih kepu 6 ge ya gula saya nulis 6 jadi kematan gula ngapa sangat nih kemun tepak ngak nih karena apa mak beda karena berada di tempat yang berbeda coba lah ngalai setong entar tak lemare. Jadi perbedaan pendapat itu karena mempertahankan diri. Coba lah ngalai. Tak lebah mare. Mian mana tokar lebah ngocak. Iya. Iyalah. Iya. Mare lah. Coba mian mana tokar. Tak bisa reda iya. Tak bisa jaringan kode pun. Jangan kode iya. Sampai kiamat mare. Tapi mau nambah nih atau karban laki ban bini atau karban sera bayi pangoca langsung gak kasar pak di pihak kita itu langsung gak kasar mungkin materi cek bener jangan biar makanya jangan nambah tak bener cek bener biar kiwon
Sini kau jadi membiani boleh tangi dengan mari rola. Ngadegi buru 6 ban sanga. Bini semari ya. Coba si bini ntar dena. Ya bos. Wing mak sanga ongko. Tak apa gule kakasa. Mak 6 ongko. Jadi kenapa berbeda? Karena di suatu tempat yang berbeda. Coba masuk. Mari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah jadi ngambil, coba ke kantor ya. Meletak berbeda, nak mik coba. Tadi mbah langsung minta toro nambian. Gula si bah ngoca, lanjut. Jadi yang depan ada selangan lain. Gula bak kuning kan, tu biar bak kuning kan, tak bisa bak kuning embuin. Cak toron, dan saya dina, iya. Pengol pak aja dan saya kantor jangan mian terus ini nggak coba mian ke kantor sekejap weh 5 menit weh nekomik entah aku aja tak sorok nak musle kapuru tadi kun ngitek ternyata gula macet nyaman orang nyerot terus coba gula ngoti aki tojuk gini kak pak kok rokok nak gula nyaman lanjut pecahan terus napa jangan sampean terus pada tak terus pada jangan ditukar seneka on alhamdulillah para rabu lan muka raja manfaat lan muka raja barokah bulan sampean terteti orang si ahlul Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في ذرياتنا وعافهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وإحسانهم وجعلنا وإياهم إماما للمتقين وقرة أعين في أمور العلم والدنيا والدين واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان من السعداء المقبولين ولا تجعلنا وإياهم في من الأشقياء المردودين اللهم يا الله اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما أو مطرودا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.